Mutongoria wa bururi Dkt William Ruto umuthii niarugoria weru Kiganda Iriya gya KCC guku ni mwena wa Nyahururu kaunti ya Nyandarua kiria kiareherwo macini njeru na cia kiriu niguo kuongerera uciarithia wa indo iria ciumanaga na iria. Fungua factory ambayo iko na vifaa mpya. Sonia hinyiririe ati murimi wa iria ririhagwo ciringi 45 hari lita. Oho akiuga mathire mothe maria murimi atarihitwo ni agukorwo akirihwo, akiongerera ati murimi aririhagwo thutha wa thikũ 15 hari mweri niguo gutigirira murimi ari na mbeca muhuko. Bwana Kimani Ichung'wa lita, mimi nitaleta maneno bunge kuanzia mwezi wa 7. Mimi nataka hawa wakulima tutaongeza pesa kwa KCC ili hawa wakulima walipwe kila tarehe 15, 15 days kila mkulima analipwa pesa yake. Madeni ya serikali kwenu tunahakikisha sisi kama serikali tutakuwa wa kwanza kulipa, ndio wakulima wasiweze kusonga mbele. Nyathire na mbere na kuga kugerera unyitaniri wa bururi wa Kenya na India macini cia urimi wa ng'ombe iria cia gukama iriu cirithondekagirwo guku Kenya niguo kunyihiria murimi thogora munene wa kugura macini icio kuma mabũrũri ma nja, ũguo gutigiriria murimi mbeca hamwe na kugacirithia uhuthiri wa macini urimini. Sasa tumekubaliana na kampuni ya India, tutafanya partnership na KCC. Badala ya sisi kuagiza packaging material kutoka nje, KCC na kampuni ya India watamanufacture hiyo material ya packaging hapa Nairobi. Watamanufacture hiyo equipment kwa bei ya chini ndio tuweze kufikia wakulima wengi. Oho nikitie mukana mururu kuri mikora hamwe na huri biashara aria mathondekaga iria rĩũru rĩrĩa ikoragwo rĩrĩ ya mĩtukanio ya powder, kuria augite ni anengerete ruhonge rwa DCI wira wa gutigirira aria mahura biashara ta icio ni marang'ethanirwo nao na guikio ngono ya watu walagai, matapeli wachache wanaenda wananunua poda, wanakuja kuharibu soko ya maziwa yetu. Mimi nataka niwahakikishie I've given firm instructions to the DCI and to Dairy Board to make sure that all smugglers, whoever they are, however powerful they may be, we must deal with them firmly and decisively. Urugoria wa Kiganda giki ni njira imwe gutigirira urimi wa iria ni uragacira hamwe na gutigirira murimi ni agukorwo na mbeca muhuko, undu uria ukuriukia mwihoko wa murimi wa iria Kenya. Handu-ini ha Muthingi TV njitagwo Bashia wa Wajir.